Kada, apke. Oda senin var o. Apke. Oda senin var o. Apke. Kada. Oda senin var. Ana imeştik. Bravo. Yani tartkanга. Бардық ақым бар. Kada. Мен еркін журналистпін. Өкөттің ақпарат милиция бөліміне алынып келінді. Тараптар біріне-бірі күнөө коюп арыз жазышкан. Ыдырыс Исаков кесиптик ишмердүүлүгүмө тоскоол кылып, кол салып, микрофонумду сындырды. Жана мага кол көтөрдү деп айтса, ал эми Маматкерим Койчукулов болсо, менден уруксатсыз мага караштуу мекемеге кирип алып, өз алынча видео тасмага түшүрүп жатат деген дооматын айткан.